nongkrong resep. Pahlangan lain ko buruan tua deh. Sering biasa na cirek-cekan. Parbi tombu na sobo. Pah kambak pina kana. Saden bi matong ke apa ro pas kam. Pas taila katela sekali. Ah, ada orang ngari. Laku apa, Mat? Ajoget. Coba katela orang coba toju kita nyaki. Tanya dulu bener bah yang juga udah sebadan. Mangkana kaki din. Dan orang lain katela coju toju. Pakiatannya. Cek ngamuk kan, Mat. Ring ngamuk yang dia kah punya oben lah. Tahu din. Dah kelak sengko fusen nang idina. Bi tiba ada kancan. Mat. Kak kita ading-eding ya. Enggak din. Beda apa? Tak ading-eding sekali. Enggak. Berarti mau tak ading-eding sekali keng tengel. Pakai mau dapat aja dan badan din. Orang pahengel-tengel mari kanari. Enggak, Mat. Engkau kita kerja. Mat. Engkau ading-eding. Mat toge jelas soki. Lebih nyampe sih lah. Hah? Cak mau ngomong apa kaki din? Cak lama tong ke banyak pesen. Nama di mah. Iya, Mat. Engkau kelak tak sengaja. Mat telah mat tongke je. Malah gereng. Iya cak kula karo gereng din. Kan 3.000 sekilo na. Pakai sengko bisa meleh. Iya, mon sekilo. Cek yang jaga 2 kontainer. Aku. Ya monde ya banyak pesen ku matong ke din. Ah, jita orang amat ada datang. Oh lah ya, Mat, kok lama lah ya. Lah boleh ber ah. Banyak-banyak akin dia ya. Ye. Ya. Kak. Apa? Kakek biasa dia ngajar apa? Tak tahu kakek ya. Mau ngari apa jalan orang banyak pesena. Bisa kau nyakukan bertabu. Kak. Kakek bisa banyak pesen ada maceretan lah kak. Cerita cuma lancong mat. Kalau kau banyak pesen kadari ya mat. Pada bilang cengembong. Bedidai ya mat. Demah. Engkau jala kau banting tulang mat. Kerja keras mat. Kosta lokos. Berbit ekos. Enggak mat. Si kocak kosta lokos ya mat. Tengah apa? Tele katok beda tak katon orang kosta lokos. Jadi kok tahu mat. Dia gaya orang andi PC, bung saya andi PC. Oh deh iya ya. Ketimun pacaran orang setandi PC. Demah kak. Ya tahu mat. Pas jalan orang yang di PC mat. Dah ya deh. Oh deh iya kak. Iya mat. Oh ngaji ya mun pacaran orang landi PC kak. Iya mat. Mun pacaran orang punya otak apa kak? Ya mau pas jalan orang yang banyak otang mat. Ya dah iya mat. Nilai kelampik.
Pacelen ada yang banyak pesena lah tahu. Pacelen orang lu andi pese lah tahu. Pacelen ada yang andi otang lah tahu. Mon pacelen orang etaki otang deh emak ke. Bita tahu amat. Congkok pernah rajo otang kia. Dah iya remo orang yang tak otang. Debak. Dah iya je amat. Oh, dah iya ya. Iya. Lah, mon orang dah jauh otang mi paham model ngaji ya ke pacelen ke. Ada apa ke? Iya kok tahu amat. Dah iya mau orang di otang jelas cerita amat. Nengen je tak nyaman. Miang kapi. Ya jalan je mat. Lah kalau beda aja mamunya. Nyaku berdering nak otang. Kucing lebut. Nyaku berdering nak otang. Gila, lagar jeleng geran ji nya mat iya mat. Katakuan mat. Berarti kaki pengalaman ke. Iya mat. Pengalaman nungku kaki ke patut cerita tiada yang soki. Setelah lahir ke mun pacelen orang nyari otang anjing apa ke? Ya mau pacelen orang nyari otang kan mat. Dah iya mat. Mai turun kaki mat. Dem ke. Dah iya. Cela otang habis Otang habis